Ebusia yama munyina muache Adamu ase Sompa TV Sunie Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 and a Sompa 90.7 yenyina ya kabomo and eneme menda kita unsabo some de to so aduonu nso ye de ensam ekwo otwiko obrema de ditie na edika na ye de eba besom se anopa brem no nsia kase ensemu a wobetie no edoso de wobetie bie wo mu no ene se wode wani kiremu ewo eyesika semu apanyi bia waben ahya kwadale wakasa ede afa ene se de ensem esiko efa Ghana yesika semu ne kwan ye befa so a ye betimi ama no ate esikwantempomo Bank of Ghana panyi pan so de ababetu dwa se wo hwa bosia ba na sa ukoji sika ehun si hu no a wo se eda so gira wo hamabupen no eye aduonu enkro ya emunsem ewa ase nom enkranza mebru so sorry kasa Echese mama Lodina Mahama ya MPP fuetu ani ede esi ne so ewo kwadu bia wode bɔ no no wo se enye saa enete kwadu bei ensembe nso ena wo mu etimi akyeremu afa na ensa wo mu kwan ya mpanyimfo eye nei etwini na sinya no ene engineer ya wo hwe ayi kwan no echese ehofo ne se na nanom abosom wo no matukwan no mo maya obedai akwakoyi ekwan na busia Esamini afoforo bia dika na editie ena eka wenom ho a ene anopem sonfo ohene ire maame akua yeboa esia mabronya brewetia matna se ya medema no ebegu ho asewadi amamoin wadaroma kan ho e wo Facebook no so ye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no e Sompa TV www.sompaonline.com sending nyinada ye kru krade akogo nti wodi ane se ya bone bedema no wo kwa akosanim na wodi ewom no watimi akenkan na watie bi nso ede afri ho aboatati abetwe so na enamba ba so wiase de yeso na betie hu bedwam no ya na ne ho onente no yemfa aseda kese aseda rampima siedu enfama 21st clinic the sciatica expert wonum ene anano pay wonum agibrani adaje ede won sika epian e wo kasei mu na wase sciatica yade no wasade amagana fo oguso a esa na wose munyalewa ahodo obrebo mu yadewa ahodo osa ya tena wo so ache esikyire yade typhoid ene awo ho nsem wo honam atwetwe wo a wanya wonya obi ama ne moawo no wase oguso a ma osa yaresa no na machine treatment wo ho massage papa bi koso wo ho enhwemu ben ena wontimi enye mawo ene de wode aduru mu o e wo Belgium Italy Romania ene Germany nkroto ahodo ye no wo Europe memo eno ti so wo ho nkwa de awose bra na wontimi emwa osanso ena OCP Ghana Limited ed won fertilizer papa no so eta ye chibra sefatemu no wo nsem ya esi ase na busia ye de bedai mo afa ye nto America ne ngibra ne adaje na ensem no sade esitie no ye ntimi emfa enai mo Ebusia ye hensem no se e de free obenfo Isaac Buedi wodi wani chemu e wo UPSA suku poni mu a biaya ya wonum echen kontabo ene hu sikasem so no wono ene ye din etua no na panyi e de atodwa se ewiase se wanya bibi ama wasia ye nyai ensa emmo ne krono na ewiase so wade ye no na eye wa na waye obakofo enchire danfo nti wonsom oni nipa na sikasem ye wo Ghana ha se no mu ene Ghana fo dodo na ye se ye pa ye ho a ye hu yasene mu ya yete se ankore hunu gingire ne ye namu a ye kono wo se ye ntimi fa so bo ne nkobo aban kwa fi se na do dan kwa akofo ado wonne bipi aban ba ye wo ma ye bidi abo papa na so no akoye se wo mo nko ade ye jai eniema no ede abo wonom so na yankasa tememfo no so no ede ba de na ye wo se ne sayonti na wonom wo ho so betimi ede nchechwe mapa ede ament no wachirechire Ghana for kwampa e befa so na yenso yetimi aboa ama Ghana sikasem no etimi esipi na esita ama yedie ni mpunto ya yehwehwe no yensa etimi aka yenko Professor Isaac Buedi bra na wo ma enchechwe dwumedie wa bra symposium for na ehwehwe ye ede masikasem nchechwe no wakasa ye ne say and what say ye omudi sansime no ye ni aba ebe chese sikasem ene kontabo sane o say tutu ni mayi ene budget afa ye ni sikasem ye be hojuma na obisa sa question ya fa ne say ye hu nyuma bebre aban bia na aban we so ebo no modern e wo di nyuma egu akon ma youth
so a ɛso nyɛ adwuma no ɔmo so bɛnya bi adi ayɛ n'adwuma ɛbɛdi no ɛgyina economic issues ho na yɛpɛ sɛ ɔmanfoɔ no ehu sɛnea economic issues ɛte na yɛde ba yɛn ankasa kasa mu na yɛkɔka GDP yɛkɔka wei a sɛn na ɛkyerɛ ɛyɛ anante ase na ayɛ de bebree. Ewusia nipa yɛte ne nke Professor Isaac Boadi wɔ Dean of Faculty of Accounting and Finance wɔ UPSA. Na ne deɛ no akyi na Dr. Jordan Fewa no so development economics ba sɛ yɛnyɛ hwehwɛmu so a wɔ Senior Research Fellow wɔ Center for Social Policy Studies wɔ University of Ghana mu wɔno so de kakra ɛfoa ne nua no so. Yen can say now, inflation, a junior platform, I begin 22.8. And that was so. And Tiama Stellano, you know me, you could do my yepen or Yanti, and what you know, and that was 22.8, you know, a child, a child, near my Elsoro, and the Yashan said, Abana Bay name because it's here, I know, because the Bank of Ghana for Tuma, scared down dollars, you know, almost $6.7 billion. Yeah, and nobody because 3.1 Manti Bokava era Mahama Econo. Now you was $6.1 billion to the Bank of Ghana and Futu. It did not and the boss dinner Echidom. Now and said then you 2.8 Manti Bokava. And I do 3.1 Manti Bokava. And just the boss dinner and Mobano. And there was so check. Tamani Ramani Mama, and no chance said, can they run on the money Mama economy in the war? And Cadola now, you move back 15 cities, 70 persons, can then Caben 20 cities. Ewusia Radon Fe one also so a basse yenye shemo emphasica semwa wodinim ewo motrade ewo legon siapono emo ye kwaya nim nemo ida so Jessica semene ho totoye nimo Ghana sika krabia batan panyipa ya wono etua no Dr. Ernest Adesen panyin no so akasa wabra committee ya wonom ehwe sika krabia esei wonom hyemude ya etoso wo ha ene edu enkono 119th meeting ekoso ewo bedwa no anim wabla na wonum etoato achechadwe kwapo befa so ama Ghana sika krabia ho nsem no etimi esi eye nenumo ena Dr. Adesen etrese se wo hwe policy rate ahodo no nyina no se wo bi akwaji sika ewo bank ene ehun si ho no ni nyina no ya ade aya na wonum de edisi ho na na bank fo no so na se sika krabia no se wonum so sika krabia Bank of Ghana enso akwaji a wonum so de no mu ye ne sade ma wonum ne no ena Dr. Adesen etremu a 29% ya wo hwa ne premier nsaso ne nke wosenke kwosoro no empanyufo de agina wa ne nyina no se be ya Ghana sikasem ebetimi agina mu ye na etimi aboa adwadie ene sikasem ni titru ama Ghana fo nso eho etimi atowo no. Reserve build-up has been strong in the first half of the year. The external payment positions improved in the first half of the year. The current account surplus significantly improved, aided by strong gold exports, robust remittances, and the effect of the debt suspension. This development, along with the domestic gold purchase program, helped accumulate reserves faster than envisaged under the IMF-supported program. With a favorable external position and a strong reserve build-up, the Bank of Ghana is better positioned to provide cushion against external shocks to the economy and thereby provide stability in the foreign exchange market. Fiscal policy implementation so far has been on track and aligned with the program. Staying on the course of fiscal consolidation path for the rest of the year should lock in stability in the overall macroeconomic conditions. On price developments, there is some uncertainty regarding the inflation path for the year given the recent exchange rate pressures. Ewusia Ghana sika krabia batan amrado ya wotia ano Dr. Ernest Adesen ena yekwo ekotie nwe na wodi wani kiremu ewo nkranza buno epoye mantamu a emeburu ya wonum so wo NDC chie bata manyokwo no yezu eyeza wani abresa krodom etrese wiaso we no amaman kama asem no eya entwato so we no so no eya de a eya ye pa no nam so nte no
ye ma melody na mahama ye raje de mo no ankasa no twetwe mutwo ne ho kane ya wone no etie no wo chese MPP amanyoko no ede wonsa etere ma melody na mahama so ni nyina da ene se eye DKM panyina no oda ano no ene ya wo hwe nkofo sika ya na eda ho sa brebe kan me kotachi makoye adwuma wo Free FM sa bre na nkofo so gujemu na wani abere ne yekotwere din adan ya wo musika no akwakoshim na wo chese ma melody na mahama wone ni kuno ye Rajon Daman Mahama ye ne wokita Frank emu ede amandisi amanyoko no wase wo mu ka ho bi eno mo de nkofo sika ya wo mu ekodi ye asem we ho enam so ama eye ndisi amanyoko ne mebuno no akwa ye nsentwefo nhia mu chenchenche bi pa emenam so wo wani kiremo e wo mpotem ho abono east no nkitanfo anase nkitande bofotene e de ma wonom no eye yewura ya watu ni din se Mohammed wono so e de nsema to dwa kire se MSNPP fo kra no wonom enim ensem a wonom ekeka esan se nei sa wo wani kiremo e wo yewura Dr. Mahmoud Baumia wonom o so na sene e wo sikasem a yewura no onu DKM na ye ne dia na o se Rajon Daman Mahama ne yere ena akwakodi sika no wase ono ena ene wo pia yewura Baumia e wo sikasem yenko na se de ensem esi etodwa no yenko enkotie bi mra sese Nkransaman Youth for Her Excellency Lodina Mahama. Yedi kan ye maame Her Excellency Lodina Mahama. MPP for the Troni Kontobo to no say ADKM ana other microfinance companies 2016 Ghana for nyine hu se be ha de enkanka bra hafo se wa hafo bono ana bono isino Bank of Ghana e the report to dia say ye maame Her Excellency Lodina Mahama onim hwi FDKM and the board staff other micro institutions modern Ghana report is sorry January 15 place MPP minority caucus etu anamom echiri bura hafu ha nyina e de nkontompo ni nada etu amanfo team say DKM God is love ni just about to say maame Her Excellency ye maame Lodina Mahama e na yewura Excellency John Dramani Mahama e be to just say yewura na nado dankwa afofo e be gira nkwansama mu ha e de nsi say nkwansaman etu abama no a obegina so no agisika na mo ye ko enim no ye be hu say omo ana omo di God is love DKM just motos some profo ye MPP fo a na sasika no omodi man na adran kokofo no ye kanyina we kire say DKM God is ebusiani pa ye tin nken we nkita wode ebofotene de ma NDC ezu ayeza amanyoko no ewo eyebono epoye mantemu yewra Mustafa Mohammed eni ni din afe yenwremwen na yemfa ye ni enkyeremu ewo eye akwan ye ya na adodanko akufodo eba ye wo kyerese Ghana akwan atete apro apansam awiewie se kontebenti wo hwe do wakeka enema ese ni de twafata se wodwiri ni nyina so no wadwiri de se fata se wotuatuamu no so no watuatuamu ma akwane aba ho die eho ensem no na sa atwentwe ho ensem no etimi akoye e de amatemamufo no wode wani kyeremu ewo ofanko nsawo mu kwan no a bese 2022 mu ho e na wode ma contract se wonhwe na wontimi NCC na contractor ya wono eje ekwan yi engineer kyerɛ sɛ bese abosome aduonu na nya sɛ mfie mienu pepepe e na wobetimi e de awie kwan za 2024 idie e ka wasanko wate ne nsade afri kwan no ho na so kwan na nwene ne se ya bese ohamu chichemu aduosia 60% pe e na wonom awie na ohamu obupe aduanan na aka no e na ensentrefo ye bo adan e de ani achemo senior project manager engineer Abdullah Mahama ya wono eyi kwan yi ebisa ne sa so mo na mo shebo e ba ne sen ne de mama Ghana fo ni titru ene wonom a wonom de eyensa wo mofanko akwan de dwuma ensesi for me ene osi bo abrewatia ne nkofo ene emunti enye ye ni o wo mo se bosom bi esi kwan no so na bosom na tu kwan enti saa ne bosom dan no oni ho a obi ni ho a wuntimi fa wonsan koka ne fie eno nti na achanyanya no nko ade ka ho no engineer ekyerechire mo de ma ayen will be dying or kind of not although quarter. You can't be unless you are the creator to be able to say you have certainty. That's why in every project you have to be the force majeure or the act of God. And there is a probability in every design. If everything went according to plan, so be for one couple, or be a kind of made one example back home. The final, you do be the first a Roman area. Any predators are now
there was a fetish shrine. Bosom they say, you go do when I was saying Bosom to Quine. Almost Bosom to Quine. 2.5 to 3 months. I tried to Bosom wedding. Asana Yakutia, Akoye, Amamria Kutia, in Shemi, no, as any sika, I'm a Isa Bosom to Quine. So, oh, Uku will be dying or Quine, not or do Cocoa. You can't be. Bosom na to kwan na bosom dana bosom niwa na ukobu ne dan so oban so mu kotua ho amamre ne amane na watimi amakwan yipoma wo kwan mu na ne manyina so akwa busia de ete ne kan senior project manager engineer Abdullah Muhammad ya wo yi wo fanko ene nsa wo mu kwan no na yekọ ekotie no no na monim sem dada se akyerɛkyerɛfoɔ wɔnom tete yesuku bɛsɛ aduana nsia ya yɛwɔ ɛwɔ mem hasenom no mu akyerɛkyerɛfoɔ no nyina da wɔn mu ɛkabɔ mu ekuo no wɔnom so ɛkɔ strike na June busu minimum ɛna wɔnom kyerɛ condition of service no ɛnhyɛ da nkɔ yɛ ntimpanyinfoɔ hwɛ na aban ɛmrɛ mu sɛ bɛyɛ nneɛma bɛkɔ yie ɛde ama wɔnom fi sɛ wɔhwɛ ayɛ nkɔfoɔ yi atete wɔnom na wasetena mu so wonya yɛdie wɔ mu a ɛbasa nneɛma ɛnhyɛ da ɛnkɔ yie ɛno nam so ntene strike no mo koye empanyifo no mo de ahia asa wono mo sa ba yanti jaime yanti som yehu ya ne so ejana sa ka som dendenden ya wose strike no woda soa ejire mu na enu ada wonom ka se wo mo ekọ nhyiamudie akọ akọhwe baabi a enyankopon ebetimi de wonom so hyebrasie se won sa akọ adesua dem anase suku mu akodi dwumaso ede aboa na se bia wotoa so ewo strike ni mu na wonom kodru ya afekura de esidafo no wonom kokwa pai se ta adanya aban ba ya finance minister ho ene ya friend secretary de ba ye no empanyimfo nsa no nsensan ye bia no signature bia no wa che se we meeting we ya ye beye no e din nsensan so papa bia bebenti mo fo mo kete ene wo mo sum ya obesen ko mo anwie meeting no kola kombeto aso adada ko ma ato aso ahomache enom sese ne nyina prada dada wonom ekoye de okasa edema sita gon ekono ye Rafidlis kumayi woni sentrefo bonkomo ekyerkyere mu maye. We were expecting an agreement that should have been signed by the ministry key stakeholders so that based on that document we could have a discussion at our meeting and then based on it we'll have a decision. But we have not received the document from the ministry, so because of that we could not have the meeting. Because it has not been made available, we don't want to give any information as at now. I cannot say because that decision has to be taken by our council. You can call any tutor from any of the colleges and they will sing the same song to you. Yes, when the signed document is presented to us, we will convene a meeting and then the outcome will be made known to all our members and the general. We were expecting an agreement that should have been signed by the ministry key stakeholders so that based on that document we could have a discussion at our meeting and then based on it we'll have a decision. But na chese wo hwe ni mu kwan senka asye ye hwe womasua so asye ye hwe sikasem so controller and account general department empanyimfo sikasem no betimi abo mu no won sa no sensan signature betimi etintim krata na bia balance o munyina aka ho binti no de on beka bia onanso mo kohwe ya na nye sa na tienti no enya ade a wonom so ebepene so esame adada wonom akwa ni mo senti Rafidlis ene ekotie ni nkyeremu no ensem ni bi ewo eche na nsa na ebekọ yanim no yefa seda rampimo siedro aseda chenchenche ema 21st clinic ya wose asiatica yade mayen afa yade ahodo bi afiri yeti so ekopem ye bowra no ya awo hu nsam enso ni hwehwemu mapa eka ho no wonom eye de magana fo ne de watu onto ede wani akire mu anso mu nyina no enye wo mu nyina ne koye ebi wa ha edi dwuma fi se 21st clinic de wo say we have the men wo mo doso ebi de wo mani akire mu Germany ebi ewo Romania wo mo ekọ eye Italy any Europe amai ahodo so nte no me pa cho ba bia wo bia ewo Europe mamu bia no bomodia na fosa be ya me de etu dwei na watimi afre doctors ne se me person behwe me ye yekuo ye asafo anase ye sukufo ye yankrankra anase ye abusuye da sei anase se mumra na momehwe ye obeye ne sa pepepe e de amount e ma no ye 0244 915 116 0244
915116 na watimi abuki appointment se sie ya meka say na eniema so etimi akoye di ama wabra Dr. Fon beje brani adaje na watimi abehwe ni peduen de ha obia no watu asiese banchene ne bansan wasan edwani achemu Ghana ha se no mbosome enso echi na OCP Ghana Limited won fertilizer papa no eno ena ye kanfo de ama wo OCP NPK 15 afa wo de OCP NPK 10 no so aba adwaman so wodo atoko ayuo anase nkate wo ye patra meso wunya bi na odi petepete so a ebema na so doso beso bribra na so botomatimi aye defise kuafo ya na bre ewo mudwumedie mu ntene mu fifre sam ene mu mpenten kwate no monhwa na emfaso mna so wabra munya OCP NPK fertilizers ni bi etimi ede petepete so ne bo no eda form agrochemical shop bi am no wonsa ebeka bi ato ana sa wo bomode afran panyifo na watimi ajo so nkita hodie bi ada wo person no omudie no watimi ene wadi 0555 909437 0555 909437 and 0555 909433 0544 909433 ebusia mizo no ene 5G ewo dwama so ye nya bi na entimi ebo dwabodwumedie bi ase no ebetimi aboa yama no 0246 270221 0246 270221 na etimi aboa Ebusia yankwa yanim ewo ensem foforo mafe no abeka ye ho a Sompa TV so nie Sompa 93.1 FM Okumasi Asantemantem Kropomo Sompa 98.9 eno so ewo sunyane Brumantem Kropomo ya woto ede amadehye ya won mu achichi ni pinche ya afumantem fo nyina so etie bia fe Sompa 90.7 enso ewo Brumantem Kro ya freno anase Bunapo ya Mantem Kro ya freno onkranza wonum so eto ede ma adehye ya wonum ewo epomu ehwo ye koya nim no na ye ba asante mantem ha senom na wodo ani chemo kwame nkromasiapon no emu a abeto dwa se abrosan bi etoso mienu ya adankra be senkro na ehyemu no ya de a abrosan no adwregu ni nyina no eye ogya bia etomu a empanyifo eye bia so no entimi anso no ya enam so nte no wone ema nyina ehye dwrebe na so okra ba kokora ni ho a nyankopon adom te ne ho ekan ye na bras arwa hosem ni oye ne we say esi ye no na ese wase Sompa kase fo kotie beka fo yesoma yankasa ye nua bema amankwa no de na kirem wo ho na se de ensem esitie no wotimi edema ye ne yeso yetimi de bo yama ne bofo na se yetiefo adofo ada ne dan wo jebrani adaje ede etie ye bra wo ko ye no wone eye hostel owner ana se de dan na nkasa hostel no eye ne dia no etwetwe enkomo ma me ekyerechwe ensem dodo na mu na ede kyereye Ena omo frɛ se jato soro ti jato so pie na mpa na wa wu jato mu ene ye se ye bedum ne ye wo fire service for ayi bibi nti bie na se jana gina mu ache na wo mo te room ho no so na wo mo ni ho nti bie pono na de jana po pe e fa ho nyina fire service for fere o ma achiri ya no mbai to mo bai ne ti se hodi nyina hye edana runsi nyina hye ama chance ni nyina pagu ya patron eno mo nyina na wa Ebusiana chese further hostel ni rano mame efiasewa na echechare hosem no sede esi ekoye sede osite no ene mpanyimfo a wo frɛ wo mo ba yedum jafo beduru ho na ene ma agensem a wo ne nyina ahye no na eno achi wo ma wonom so eti hostel ho no wonom ede yama ne bofo no ekasa ase me ko ende bibia ni ho bibia bibia ntimi mfahwe ho na students ni so Dean of Students in some before Marco SRC hostel.
nti say be make arrangements no mo do ma yes the course fire because me inside strong silent me inside so many roommates and yet no say like gidi to me crowd and I'm doing say fighting so to me I'm deep in pee so pee na the way na smoke me buffer hole and I'm making my in and yes na yeah last batch and you top one because you pee no more Ebusiana Chesekian University hostel father hostel asuafo ya ete ho no ebiama ne bo na yetie ye no court ahenkan wo Germany mayemfa aseda Emma Samson William Dakwa enso etie ye hweye e wo Facebook yemfa aseda ma Derek Eite ene muamaka agundia be ene ne dom ne nyina da yadamu nyina mo ase Awurade enhwam no nka mo ba bia mo wo bia busia ye de ensem ne nyina esia yemfa aseda Emma Yerasante Eboa Benedict wa esamufo panyi afa ni screen ye was Sompa 3.2 Kumase kase dem ekwenya akwa broad mo chame ni mo na napokomo sosomo e was Sompa 98.9 e was sunya ne kase dem fo nyina so ye da won mo ase e na apam dada so do weekends ano no so ko eye nkranza no ne papa toast and systematic mo wa hene champion blada frep mo enso asomo e won nkranza e de amayen ye na wonum nyina ase man pike e de chinchin fidie fruma ede eba mie afe azuka miame ba Kelvin ata na afe Felix wonom so boaye ma social media handles no wo share live e wo ho Kelvin na afe ko be jese sempremo be ma Mr Dave enso na share Sompa TV ho MC ahoma ya wo share live e wo ho Danny boy ye de asida kese manabusia midi de ohinire maame ekua yeboa esia mabronya betimi afrema brewatia me na meje brani adadeje ensem no ebeso mo ye sorry adwaso na kwakwa ya memenda nana ya aboa man Libya boga wo ba betena se Ghana fapim dwumedie ensembe na ekoso de he na opese wotie ensembe na opese ubisa wone eye pepiankomafo ya wonu manim de ewo eye oman chichiriye oman ya memmo ene kwan ye befa so asiesie oman Ghana na aya akono aye de no ebetena se so adwene na wapesa ensem no ho pomasibre e de ama ma sorry adwaso